15.000. 15.000 yang dada ya, Pak? Ini gimana? Pun betul normal. Yang mulai kapsu dulu. Sekarang Silet apa? kapsu yang tipis-tipis itu. Oh, katsu, sehingga katsu. Nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Nggih, ini pinten Pak niki? Oh, ini 4,5. 4,5. Ya, ketan itu. Ketan. Arem-aremnya setunggal nggih Ya, bocil. ini nyoba ya. Nggih. Bang Waru ini kalih. Ya, Bang Waru. saya malah saya nak bolen. Bang Waru ini setunggal Bolen nggih. ini kebumen jadi. Ini rotinya 1.000-an. Isinya pisang. Nyobain ah. Nyobain dua. Ini harganya 900. Ya, Ini juga 900. itu 900-an. Bapak kula sampun. Oh, sampun. Engko ditangian nggih. Ya. Ya. 8. Nggih. 14, 15, Kapripun. 17, nyontak apa? Sampun, Pak. Enggak apa-apa, enggak hijau. 17 aja ya. Nggih. Monggo. 17, Masih duit terus ya. 50. Nggih. Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Laris manis, Pak. Ya, Nggih. amin, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Kayak niki pinten? Ini wae. Niki pinten? 6.000. Niki 5.000. Ya. Saya niki naon Pak tunggal? Boten nggih, Pak. Berapa? Setunggal. 6. Matur nuwun nggih, Pak. Ya. Nggih. Sampo pentin, Mas. Sampo pentin. Sama kecapnya 1. Tapi apa, Mbak? Bango. Kamu yang Yang kecil yang 3.000. Iya, berapaan? 500. 2. 3.000 sama 36, 6 sama 10, 16. Iya. Iya. 11, Iya. 34. Nggih. Ini, Mbak. Matur nuwun nggih. Iki rapot kok kono. 2.000 niki. Iya. Ya. Tunggal ya, Bu. Nggih. Pon-pon. 1.000 ya ini. Mboten ini ki mawon. Pon. Karepok.